floor leader. Speaker ni sangat memoci bil sekarang mut kesempatan wajib pegik challenge suspend order of business o ketilangkan order of the day. May standing committee report na basic kayo. Kariaman. Sansalamau kamukitok dan ketiang pon order of the day ye standing committee report. Karos mo utung kamukitok masani ye Pwuhng masani so chayat ketiar pan standing committee report. O speaker pan po na sa chief clerk. Standing committee report number Pahrek and V6AH Mapit oversight pertaining to the botanical garden sang samgam tinsap. Kalangan chief clerk kasansalamau may report with nitaklong sang committee shop karitay pan po na sa Senator Perez mauya chairman in shop. Mr. Speaker, baron kita kembali Lebanon. Sansalamau pagpagok tayo komal Lebanon show o iban po na siya pagpagok tayo komal Lebanon show. Matay luya pur o iban po na siya Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, one iban patroy tuan gileban lemaran yak na dan baswut kayuman batan kubur koros so yai tuan sagratan kapeng walban kuburan samatrail code level up wagi kubur mau masansar rana manaman trail tayo kagsabol man kagsabol roson kelail o patapaner tabita sa motel biya kuburon ran with the meeting. Ay tuwal waban kuburon speaker, vice speaker floor, honorable members chorus. Iban paron yata kamagit sa ilan paron da standing committee report ng Pahrek kuwani sa Griyaw Lepinyar Risak Silu masa niyo sa bulman kita. Amen. Sansalamau kamagutok tayo ng katianan masa na report Pahrek kuwani sa Griyaw Lepinyar Risak Silu o sa bulman kita. Koros mautung kamagutok masa niya Pwuhng masa niyo motion po itar o tayo katkat ng masa na report o iban po na sa Senator Perez, Chairman in Shop. Kailangan Mr. Speaker, men baron bagi ay tuan sakaratan wawan kag parbadodo bang kubramoin. We will bagi yang ay committee members and kag so was here on a report with. Yaralab Mr. Speaker, mo na iban tola and kag sensal me original in sa matay report with magat bata bang kubramoin. Ibarat wan saya ini form yang macam matay role rose ya ban pada legal size. O damat pada ban kubur mailan sebut sudah pada wan ya dan mel. Agam kubur when yang gak pada wan taula niaralap standing committee report what pada wan report kita dan assembly what irai yung maporata bit botanical garden o ang korong-korong mawiyawi besansal ibadawan kamel na makorospil sa bulma instruction bado yang kamban R&D merangkak proyek siyang kita talk beban sure in compliance on designation and botanical garden and recreational park. I met Niaralap. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez yung kawewe masansalamau. Miyata masanapang report.
Speaker. Pwuhng, Senator Moby. Kalangan, Mr. Speaker. Ay tungol sakaratan mo kay bunian batang tama tiyang here. Mountain kamu, Mr. Speaker, Vice Floor o Honorable Senator Kadkadaur. Ikapyung kita to kami kamitin land Pwuhng. Pwuhng ko may na paisang meeting yaw me UNDP Kadkadaur patong niya ray tok retay when wasaran kaksanti yaw. Tami ko sambal ko Pwuhng ko palihan sap me Kadkadaur na patonan report. Sompar designation what mimi sota me ko tuya uyang. Ame bil ko yo ko sombal ko nan reported kasaleta me Department of R&D planner ran yata kalen Pwuhng ko nan palihan sap me Kadkadaur kos yan sa nan report. Yang mona tay bang uya kalang Pwuhng nan warangon kolonia nan wasayo me ban uya wasan recreational park. Arimin kasaleta ubi kasombal ko sangan mo mon report me tuwe trama. Kalangan, Mr. Speaker. Kalangan, Senator Moby. Siyan sila mo promiyan. Miyate, masanaban report. Motion and close. Siyan sila mo miyir pagpagpil. Miyag tayo return ito masanaban report. Koros mo utong kamaguto masaniyay. Pwuhng masaniso. Kamagut paita rok tayo retengetian masa napen report. Karos mau utung tayo sa bulman kita report pap ko ni sak Riau le benya sak Riau teriai sak Silu masa ni Pwuhng masa ni so motion paita rok tayo sa bulman kita report pap ko ni sak Riau le benya sak Silu ranut. Chief. Salamat, Mr. Speaker. Speaker. Acular, ay pampunan sa Vice Speaker, Speaker, nuwaw po yung kadkad standing committee report. Nuwaw man sa kare kamuyo mumot kasambalwit. Kaya nagak place nan standing committee report. The place nan item mo standing committee report ng papagawa ni Saksilu laban niya rin Saksilu. Yaman. Saan sa nama kamaguto Vice Silent Place, standing committee report, pap ko na isak Silu, laban niya isak Silu, pan standing committee report. Kami lalaman siya naman uwang kamaguto, ime pan nguyawin. Wild Place, standing committee report, pap ko na isak Silu, laban niya isak Silu, pan sabul matay, standing committee report. Kalangan Vice, Chief. Standing committee report, number Papi, when isak Silu layan isak Silu, mapit. Legislature resolution number F185 line Silu sang migang team judiciary and governmental operations. Kalangan Chief, pasan sa lama me report what ni taklong sang sabul matay committee in Chayan ko, karit ay ban po na sa chairman in Chayan ko, Senator Edwin. Kalangan Speaker, katayang sabul mami sa karatan wa mamiyaya, kay po niyo sa karatan wa mamiyaya. Wan kan kami Vice Floor Member kan o Israel man Pohnpei kan mayang pateng trial mission ranwat nan chamber o Israel kan mayang korong session wat nan men KPS kan ni wawi men patrawan ulianti sa pulmi committee in chain ko patrawan long kamagadiyo motwatan ka katorowa standing committee report Papi wana isak Silu lepen yalri isak Silu o sabulman kita. Saan siya lang mga kamaguto sa chairman and chayan ko, talang katiyan ang masa na standing committee report, pap ko na isak Silu, lepen yalri isak Silu o sabulman kita. Koros mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagut paita, rok tayo katkat ng masa na report, o iban po na sa chairman and chayan ko, Senator Edwin. Kalangan Speaker, wow, standing committee report what may itanlong ito ng modern legislature what LR number kuna isak tayo 11 yalri isak Silu resolution what may uya men kaluk
yang wain Pohnpei yo amele wain kitri me share yo me aman yang kompaka pa trial yang a trial o the most senior member in legislature what kin sabulman ki Trentar siang ni aletier kaulan karyong kabna ni January reisak issue and parwat remen kalog men kalong kita me share what Trentar o pelpen share what kakar tola aimet me men petawan ulian kiti salumi committee report kalangan speaker. Now, promise Senator Edwin, Chairman of JNCO, Kawewa Mahama Mayor. Miyata Masinabin report. Motion and close. Chairman. Pagpaktaro Koreaman, Thailand Ruchungati Masinabin report. Koros Mautung, Thailand Ruchungati Masin report. Masani A. Pwuhng, Masani So. Kamagut Poitaro, Thailand Ruchungati Masinabin report. Papakone Isak Silu, Lebanon Isak Silu. Koros Mautung, Thailand Sabulman Kita report. Masani A. Pwuhng, Masani So. Kamagut Poitar, Oktay Sabulman Kita, report Papakone Isak Silu, Lebanon Isak Silu, Sang Chayan Koranut. Chief Clerk. Salam, Mr. Speaker. Masala, Raiban Pondache, Sabulman Floor Leader Abram. Kalangan Speaker Hijungal Wow Sapalpan Promuyo Honorable Members Mang Mr. Speaker Nuaw Iman Sagara Mut Kasambal Wajo Pwuhng Challenge Suspend Order of Business of Katiang Ban Nampe Isak Riau Maya Special Committee Report. Chan Salamao Kamaguto Thailand Katiang Nampe Isak Riau Yes Special Committee Report. Koros Mautung Kamaguto Masani A. Pwuhng Masani So Kamagut Poitar Oktay Kadkadaur Standing Committee Report Oiban Pon as the Chief Clerk. Special Committee Report, I'm sorry. Come with Chief Clerk. Credentials Committee Report number 0109 Risak Silu Mapet. Credentials of Senator-elect Wilfred H. Edmund, Sang Samui Committee on Credentials. Privilege motion, Speaker. Mike, Privilege motion. come with Senator Harris. Kalangan Speaker. Sansan special committee report what ye masongan already kuburan momot what maye yakonang Senator elect Edmund and Monty we are member in 10 legislature the show. Hari Iran color bagi may minuya. Masuk konang opportunity one accorded on Senator elect Edmund. Opportunity me accorded on trial Russia and trial mountain dan Sherwood. Trial patroti the Kachti or face report into one capital Sang Credential Committee. A Padawan me Senator elect Moncho the young patronan patron session what I may raise a point of privilege ma ya Iran prepare ma so konang. Opportunity one will accorded on Senator elect Edmund Maye Tama Kupuran Mumotu and Monty the show and Patro the Katmet also by Damaban Sansal. Kalangan Speaker. Kalangan Senator Harris on kubur to concern me Sansal. Aduan magtaikat lama o motion uyawiyang reporto taikatlan an masanabe asangon kupur kanap Sansalata. Saya kena masa ni report tak kuburomian Sansalata. Ini patrawan ki. When appropriate magtaikatlan an masa na pen report asang ni repukan kaparet. Ay kalangan prom ya abil mau uya pe wa mo ikasaleta to irao bagi imak try koros pilso bai ni mona try la le kaula the tiarda matay ban we ala member utan reporter we are not knowing ma ban already supporting majority members the show. Sangoros mau Speaker amu ikasaleta to irao bagi opportunity one accorded ang Senator meno me usustar sang wewo and gak monti also by tama ban Sansal sang Credential Committee. Kalangan Senator Harris moin ma katail mo itang Credential Committee moin replikak moin kawait ma relukato
Senator-elect Edmond Opil kalalapek kay namuyakan memelel koneng antoke Senator Edmond. Eri trial katla o moiteng committee and kakan report ang trial up katlanan masanipe. O speaker surupan uang Konstantin Palimaron tame poita ime pang poita. Kamu floor leader. Kalangan main Mr. Speaker, kaysa bali jungal siguro nuaw. Speaker nuaw imen pacurung yata kamagut challenge kak masani special committee report ng Pwuhng lebenyal reseksilu karyaman. Siyan salamaw kamaguto Thailand katlanan masanipen standing special committee report sang credential committee. Special committee report number 010 Lebenyari Isak Riau Masani o Katkiyang Kupratay. Koros mautung kamaguto Masani ay Pwuhng Masani so kamagut po itarok tay katkat nan Masani Bench credential special committee report 010 Lebenyari Isak Silu. Masani ba? Speaker. Iben po na sama supplementary Vice Speaker Michael. Kailangan ng kamu Speaker. Mansang lelawat kamu kubura. Waitungal sakar musik. Wow, ang kakpili. Sabal mamuya mutungal may paytay tuwar nilang. Ang pangkubur o ang tonway. Payan kak salatak. O tungal yan sakasakar. Mon momot kasampalwat. Pwede pulaykan mapan pato, way, nintuan kawewe, tirakan, idabatawan riyaw, lo, teriyapal, ki sakar sotomelan. Ay tungal sakaran wow pan kubramoy, Mr. Speaker, puligawaw, floor leader, paliguwaw ang riyay senators koros, paliguwaw ang raylo ko mapatong, wilamalaman man sang ranwat, o ay tungaran mawan kaping payamaw ang Pohnpei koros me paypayan radio o men kapasakan. Mr. Speaker, report apalwat te apaliumit ab ipansong antrapiata sakar o kasik mayangay Senator Siliman, mayang sign reporter, mawiyasan sa report number 1 Lebenyari Isak Silu, ang nutut o sawasan kawit kan, mapan kawit momotwat. Pwede motion momotwat, kupurki o kamanayer, me report wat, dahil bang katla kati tamasani, o wiyang wiyaba. Mapitata, kuburan way ang senator-elect man. May soda-sopay katiyan ranwat, mansang ranwat. Pan rasang katal koros, niya tal katong wasawat tapatoto. Sansal mag-credential committee, may katal mamasani, gabi-gabi kita ni Tuwaw in January. O bagay kakara pa, ay sora laman na. O committee credential ok, eu kami tibil perang tita mayita tawel ni Isak wano in January o melan ni Isak report mapan yawi pwede tawel kan mawya ton committee awya senators kay o nintuan motion mamia pasan ka kawewe tama sa pagkati o saygudonan malwat nintuan kipsaon tatawat anam ba Mal kubura, payan kak sakar ni kawewe ni ayuya Vice Speaker o taweman pan kawewe reporter na kami tu makapagkataw sora sang hermana. Special Committee and Credential nakapagayang entag ninay o apali ni Kanar, Weapon Credentials and Senator-elect Wilfred H. Edmond
sakar nuwa o pagi and kak report nintuan mapansan salpa. Main speaker ni pago to o opalan wasain wen Pohnpei ang parkap riyakit riyesak silu. Oni January silu pariyakit riyesak silu. Governor and wen Pohnpei, the Honorable Reid P. Oliver signed out of an special election. Makalogitar ang way paitan usus the special election may Senator elect Wilfred Edmond mawiya candidate mapaita takana nan usus tororwo metokawainet o wiyawiyar ni December yesak pariya katuriyesak riyaw. Pwenauteta sir chan tayo nan momot kasampalwet pweki makitso kasigpa and patutan the late Senator Atayino Edmond. Sabol mamui committee tetuwega mesapan patuan report ki nan tatok tungalin kininay and tok irakan me kapukoyang momotwat and wiyagatib sound tatok me pukati pa kakaluk and relaut walu iratakutuk payo o iratakutuk limaw and person and kusunat and wipakon and Pohnpei. Iratakutuk payo and relaut walu metoke kakanaramas and wiyala ton legislature. Soto aramasaman kak wiya ton pinin kokusunet. Ito makiyar sonbar riyesak limaw ni anso me atian anson totok tepta. Wiya kiyar sawa melel and wipakon and Pohnpei. Soto muramut sang sonbar riyesak limaw ni anso me atian anson totok tepta. Wiya kiyar sawa melel and lupti me waliano soto muramut sang sonbar silu. Aramasaman metbagatar tip totaweo soto ka kuya taweman and pinin kokusan. Ito may alitier mak me kaburayang apungkan soto mutamut sang ran wanisak mo na ususta. Pinin kokusan kalip maanik manaman and tanakikak and taweman. Iratakutuk limaw and relaut walu. Tayaitan pukokan. Soda ton pinin kokusanit man kakali puko toro reo and wipakon. Tatokong ta ale eo paypay ta sangan paypay soda libil sang government so libil te palian tatongkan me wiyak sang government ta pin so libil yo may nantan arail alan muni kan kosang muni and wipakon. Ton pinin kokusanit kakyang taweta pinin ko pasanan kusanet eo. Sang nagamati at taulangan uyapan tawiyalamakan. Puin kak tok credentials and senator-elect mesansal. O papasan to tupson totongkan mapagpamiya metoke irapayo kan. O irokan mesansal pan pagtiyan pasanan kusanet nintu nakakalu. Kamiti patawan aleti sangon momen men katete kay sang pali kay makamiti luketo. Pwen kak kawait kamiti o yang aki tupson totongkan me patong robotwot. Ni kamiti ay nanentok kanenay. Uyaban pamotang ti and senator elected month tayan ki gagalugan pasanan ko sunat orwasan ko sunat akan kamiti tiarata me senator elected month atungal sompar te soto uwang atungal sompar tauli sompar yesak limaw
ong ni anso mema aban mo tang ti pagawat. Ebiluya ton way me ebadola lowenat anso rere. Soto uang ata irame eban walian weiwo sudah bang mo chang sambar silu. O committee bill tiara tame soto megot the soto TPO me senator elected man tungalen ki senator tungalen ki tip tau tau yo ebil saya kala ke makabantu ba sangni rokan me sansal me robkat soto megot senator elected man kote nintuan rosen pasan ng kosanak me sansal me committee tatok o payan kaya tatok committee kamelele me senator elected man warang and we are to and legislature with opel kamelele ni sope kasal me winnet kat kayang kubra ligelik ni atakela takanan ni usus toro mo soto pe kasal i qualification kayo kasampal ligeligan ton way sang ni mabagat Mr. Speaker insan sal me kamti soto tialalgi o kakasang kakayang peninsan robalong rame soto mimenan kosanti and kapuko me toke soul judge and takra payukat o soto bang rekatay royo buwan kitum pel aramasaman meligiligan way toke ita ma kotay rokan mesansal uya bautan pan uyaw sang nimet senator elected man magalagal non-record chorus mesansal sang malan kabung o police station mabil miya songan men kawit mesoda payan tama pugutinan pasan kamiti soda kak sesada o sair by panuwang ko po o soda panuya po kan kamiti sang nagarabaw Mr. Speaker no wow iba doon waliantis senators kan masign report wato sa gilong ito report number 1 labaniar resak silu sakaramo motuat o bilman sakarki pakela senator elected man mangay mo isuda bang kako ipagi kita lang katla o kamanala senator elected man and kak mototiyang o pausala luwalan pako me tantar ang winnat ang na legislature kay sapot kalangan man speaker Speaker. Kailangan Vice Speaker Senator Carl. Kailangan Speaker. Muna iban patroy ingkak padyang ada sabul mamui. Sekarang kay po ni wow may patroy nilang nan mali tungal wala pang kupurong. On to Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member Kokoros. Kapag ki report me miye o kawid me patrolale. Tatakot ipil Pwuhng sangan tatakot aso sa malaro kapag ki kawid kan me miye bil kapag ki kawid din Senator Harris me kawid tatakot niya ban magit kailan sobay Senator elected man pagi we have been tatakot non kanini ire kasambalyo may man patrawan po kaya sa rabato na itong altarabuha ka magdaya kat yung nang kamal na pinansa o staff na paliyo to resignation letter and polo sang palime patroya ikasambal ki rawat po ki uya ilagan sa matay kosan din tatok ay sa patronan attachment may ay itong ay kapang ki report kasilel may ayar sang Chairman and Committee in Contention. Kailangan. Speaker, Kami mohon kamal. Igabing kayang Senator Carl pakpak mamiya po ki require. Abasansal mohon atal tiyala po untuk information mamiya sang Senator Harris. Senator electo and sopay mumutut. When kak tungalan kay ansaw o sign la tarabuyo makamiti pil kauna bata
up committee mana mela onon me kono batar puen kak sign mona pan kaula o we tup son to talk me pan kak patron record kan yet tup son to talk ko committee kono bata ni January sakwalu up sotan so me yang committee Central Committee mana soralan riesak up tup sawat wonon makonong ay pan patron watak ni ako mamatar when Central non record ma committee kono bata tup sawat nintuan uya pa memian sokan me patular makompang ko pura ibang patuan watak komotan resignation me kamte ko no bata o uya wonon ren vice speaker an sawat Kay kumalma mintu. Nan Machinapin Standing Committee Report, the Credential Committee Report. Speaker. Speaker. Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ay tuwalwaw, bagian kap tutuwa sa bahan kupurkan. Iman barawan, kita motion, nan majan ban special report, dan bila consider, and gagawin siya special report, Ranwat, Minority Report number Silu, Lepenial Research Silu. Saan siya lang mga kumaguto? Miya Karyaman pen motion o? Speaker. Pagpagtaro Karyaman o standing the Minority Report number Silu, Lepenial Research Silu, Thailand Pilkatian and Machinapin. Point of information, Speaker. Dahil staff mo pass pa siyang mga minority report na niya. Dahil kumal minitra yung mapass pa siyang minority report kan, pasutay tingol. Speaker,
Ipan po na sa Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, imen kapengki irekan besanjat nan komal. Mo ni ban baron tola inka qualify the motion may baroan lumpan kupramain di baroan yang Presidential Committee. O isu baro ni ansom committee executive ki robot words o bisura opportunity ko yang ye uyan ga wadak monorail sign pen committee report word i baro yang chief clerk nan telepon ibil baro yang chairman and Presidential Committee nan telepon o peki enggak katarang ye draft uyan ga wadak o ngai yang sign ila ima garda dan report sudah mengikut sansal bagi pada waktu lagi swasta o kami tuat rail tiapan meeting lagi swasta. Padang Mr. Speaker, enggak sansal me kawasanan minor report wat mia attachment kay me padang report wat. O attachment kan ibaruan kamel me amendment member tuwalan kita sabul magi ansyo enggak check. Ibaron kasaleta ay tuwal iranan Presidential Committee report. Ipaki enggak mi recommendation yu pwede attachment ka na masansal sure ka doon may yang yan. Ima elada siyang wano may elada ay baron kapitalang minor to it. Pwede baron kamela kayo may Presidential Committee aray talk sudah naik. Wagi mia look, may patoyang agency kay, department kay, Israel patoto, Israel sudah man korong Israel. Ibig sansan nan minority report, may ibil patoan, angian semua puan Pwuhng Attorney General. Committee sudah look at Attorney General. When kag sa committee, ong ni attachment kan me paronan special report to know ya credential report round. And kag sansal pan kubramal me shoto nan puan ngay yung mga nakabo. Nan adail gat nan molwat. Kitail koros kau kilam kitail ban utum kakhelaka. Bahasanen kusunat den Pohnpei, bahasanen kusunat den FSM, o kusunat kan koros. And FSM o Pohnpei wad. Nan attachment, may button nan report, the special committee report, the Presidential report, mere issue kay man mi. Akay sadala nan walang kopong, akay sa Enginkehlap. Eri irabukat may awteta minority report. O ibag ranot, minority report na pasilu, na panyaro isak silu, and uyala kisiyan special report, the Presidential report. When ka kuya sa material tipson to, awan sansal, kawanikin ay sungal report, may yusong ata mga nakapminute, when yang monti. With condition and recommendation, may parapatunan ay sungal minority report. Pero siyang nag-arabo, Mr. Speaker, ibaron kami lang palilar karapan I signature, we are member and Presidential Committee. I signature Istapato. Shirabaroan ma Kailok, the Karwaru, Awan Sansal. Manan actual meeting Baroan and Realm, Ishitu, Abu Mongi, and got me a recommendation you Makailal, Wagi attachment gun me. Image, Mr. Speaker. Speaker. Person close to pay long main motion. Raymond. Dalan rutungati kamagat mamiya, minority report mamiya, and uyalak siyan credential committee report. Paros mautung kamaguto Speaker, Kamkubura, point of information. I tungal motion no ang main motion.
Sansal me minority report sudah discussion in minority report. Aban kau itu nak kaya move ang main motion. Dahil kat nan masyarakat report Speaker. o Mia kami Senator Edwin Kalan Speaker. Men bil kapraya nga itungal wow. Melal wow kita tok kasampal magdayal legislature wat kinso bay muna tayo kin munti ang wasat. Mo yung rang wat nan legislature wat mo na san salmo me nan kalo kutan share tren tame mia kamo senior member solar yang katay rang wat ngayon speaker me we are most senior member. O nan ansume yang patpatang legislature lel to rangwat we have a credential report ni patron we ki irakan me sansal nan report wat ita me sesayr motami patron kasambal ki yung songoni ratrikan me pan tiala sang ta me sansal nan kosenet me pan kakate and Saik me kot Pwuhng tami kasambal ki ete traita tiala pon Pwuhng na ramas me muna sansal pan article pa yung Declaration of Rights ong trail men paywat mun irawat bato ng Constitution in FSM o bato ng Constitution Pohnpei. A person may not be deprived of life, liberty, or property without process of law, or denied the equal protection of law. Niyan sa order, the fundamental concept of procedural due process is that government may not be permitted to strip citizens of life, liberty, or property in an unfair, arbitrary manner, where such important individual interests are exposed to possible governmental taking or deprivation. The Constitution requires that the government follow procedures calculated to assure fair and rational decision-making process. Ime supplementary. Tami kasambal ki ong tama katayil panguyat o kapatayang mekot me pantangalam masligi. Robugat miya process ng kosonet molang ko pong pang kosoneti wasami bil puriyamo ikila ng robot wet miya wasakay mautana bil tang inappropriate and robot kayo isutabil mensay rap bil walong ang kapatrayang warakin Abewa utana siya ko na. It's unfair. She has airboat. Ira kapatapat penang nan report what. Ikamela me siya mo. Aimi patuan me ong tama miya ansuat tama sensal nan credential main body in credential reporter. Ikasambal in credential reporter to tell it. Tiya lasang masiligo po makadayban to lasang ay utang dayban set presidency Israel Senator Murun Rawat Kola will be subject to the same scrutiny makadayal uya ranwat ay kasambal ki pagi ikamelele me apuka me sansal nan minority report what ime bang pausaneta matun way bang ustara mas meno tasyo rawat Olmeno o susta o aletier kupuran woy ibil kamelele me mia utupan municipal bil sansal tong trai libia labin masaniyo me aytungal papa o kun patowan aytapin dal tong na legislature o kin so bai songan we have been process in confirmation maigin metmeto maramas sutoiter ay me kun patowan yang yatana Mawan na ramasuat kin mini sap.
Woki, mia sakanakan na ramas. Ako uya, may bangkasela tayo. Arema armas sakanakan menet iwan sakanakan met. Ay proyang mo ikila patun way gusto. Woki kasela yang ya may mau kay. May evatawan wiyayang way may kak koporo-poro likilikin way yan kak betkiya. Are om tama sanchar ramot ngay ikaw nuptar po ipanyang utong ataw. Wagi nanay tami kilang tama ko na yang muot kiti emiya. So to wasay kuya karam. Kalangan speaker. Miyata maasan na ben minority report. Kamu Senator Harris. Kalang from speaker, muna iban yang patro ay minyang patrang omutungol sagaran taipani wawlap na kamtriyang kiyarongir. Wasa labalap ko ang Pohnpei o sa Bulmar, labalap kay Digan Chorus, tiyak Momotso government. Dan malwat ay wawang kamu speaker, Vice Speaker Floro yang ay Honorable Senator kan Korusian. Hey bilwaw ong Railgan Korusian mayang patrang trail nan kalori ramut. Korusian mayang patrang trail mayan kapesa kan matuwat radio, internet. Sebenarnya ipatawan iyang kamtin potential me Senator Perez kaptulong yang patrang o kaptulong minority report. Na executive meeting में credential committee हुआ Senator Pahrek yang चौथा ट्रांसो उनचाइन report निदुआने का सलेदा में आनाने नांचो उन वाटक तामे बंग वाटक ना report में committee उनसे है उकबने Pwuhng Palmeron पुरोडोंग ओंग हीरो में सांसल सांग Senator Carl resignation letter I carbon ay triyangki pek Senator elect Edmond and yang patrang trail niibil yang moditiyang nan momotin legislature mo na yalakaw lang ay sansal mabilmiya ipuko credential committee we are a reporter recommend yang Monty provided may ban capital long resignation sang we are speaker and Colonia down. Absolutely, ana ben resignation wo boyagi a term expire nan kulok may banala kaulaw. Eri kasambal ben Senator elect mo nen yang mi ong ira me chancel sang Senator Carl. Isto kamelele me uya irayu men karampa kamotang dian Senator elect mo. Yaduan makakilong na resignation na iyo at isto kamotang di. Isula to talk. On minority report, we are information niyo mo. Kaya iso tabil ko na yung suski ang wala patrang credential committee. Non-rule wanong, ita may kasaleta, member man and committee yo me, soto yang pungki, ya matamataon palmeron, may minang reporto. Sangri ako kakuya. I do not conquer te and kaptelong minority report. Ito wasa nan rule masay minority report. We have been the dog in minority report so got treated as a floor amendment. Floor amendment kala makakulong o motion and we ala patrangala main measure. Minority report is just for information. Harapwagi asan area information mamiya sang Senator Perez niya Enginkehlap tron member and committee masodo utung ada palmeron in reporter ay kamelala may tarar discussion and issue. Karda ipagig trailan ako na ang speaker and entertain main motion mamiya napdalong sang vice speaker trailan sabon mangita credential committee report. Hoy min kapurayang speaker pagi doon dami chanceller I mean we ada motion Thailand return to masan benerawa dokat lang na nusus pagi karyaman
Ibaan po na sa motion, ibaan po na sa mga Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, Iban Pwuhng Kaprayan. Minority report would a person upon attachment and credential committee report melar or ranward area special committee report. And gag sansal and then minority report would will sansal may support Manakapo and Monty. A recommendation gan a barbar non minority, imi barbar on Turkey and gag, yet I ban masani and gag we are like report the motion by me answered. Ama aban chupu ibil baron me pilmi wasamaga patulong yan. Kailangan, Mr. Speaker. Taga Kamaltima, Speaker. Speaker. Kailangan po ibaan po na sa mga Senator Mopi. Motion yo batolongер, Thailand Kamalti masan ban pe patovan minority report up imen Thailand tola o entertain up imen kasaleta iroyo iroriyaw de sidu koyu tama kasan salatanan tama miyanan supplemental rules kasaleta maktal mo ya sole judge up katala atail sole judge privilege eban payan kosanet kaiten katal ban pain kosaneti maktal ban so to kamotang ramasaman based on time maktal men kapkata kwen so to kamotang dia ramasaman ibilmen batawan me walang kabung labalap pilmiya kosan din tatok you are innocent until proven guilty katal so to kok orelong to o yakit tipson tatok nan malwat me kot me based on hearsay me based on me kot me sai control lel malong kabung o kasan din malong kabung delo katal so to kok en muya Pwuhng kem tipson tatok tame patronan minority report. Kareta ibilban yang entertain ke Thailand close debate on minority report o taulang nan main motion. Kalangan. Senator Carl. With the privilege, Mr. Speaker, kailangan po naman, my Speaker, kaya sa umaw, ay kaya sa pali sa karan umaw, kamailan naman kahit yan, masa kalat telen, mga nakapo, tumal paninay, kahit yan, and so tumuunti magkayad, katkati. We have been to talk what yan nay, ang may bit resignation letter, ilagan rule E, ano po lang, mabil kahit yan ranwat, apa na po lang, muna ban kaul. Ari, may kupura, kahit yan mga isu to kamelala minority report, pilisang-usang wukitala, kawain mapatanan, credential report. Tatawad, and kaksan, tayo katlang mo tayo sa bulman ko sa barisak, at sa bungaysak, kung tayo kair, diyan tatawad. Tatawag, toto kasabwal kita ibil sopay, Future Political Studies Assessment Commission, magmagkan magmagit. At kita ikat lang mo tayo, like, suto kami lang, be a member men, Pwuhng, Santin, all men, John Way Usator. Tara po yung tatawagkan, may panguyala, nagnagin, mamot kasabwal watch, wagi panguyala tukson tatawag, may nime ang ngay kamelele ime minority report of kasambal pwede kak padalong rekan niyo sa kanmo mepit pwede Honorable Senator Harris sa ay tungal pa to mepit resignation letter ang sainsal magaitan ay tungal inang mo kaya ilagan mo ari may kupure ang kaksanti mohon kawala pa na buwan mamurin sa wasit talaga. Kailangan din po ng Speaker. Motion in closed debate. Kailangan
Mone ban entertain motion and kak sanshal me mia sabul matail questionnet mia sabul matail rule. Sanshal me sabul matail rule ruwase me utan senator men mon ban usus the mon katuwat ban ususki utan pananana kaptulong sabul me resignation letter on credential committee. Kaiten morin usus mon usus essential me resignation letter pan submitted credential committee. Tama essential sang vice speaker me credential committee o melar report you magtrail mamasani. Eri hey kasampal kisapul matrail rule ime patrawan kita irawat. Ipatrawan me credential committee soto luka ito manakapo soto kalalapok ma resigner tesyo. Hari yaduan kupuran palimaron. Trial and tola po ang supplementary rule. Pwede essential me sangwat te uyawi o pile uyawi ay may patpatrawan ki. Ayaduan makatrial kung maltirangot ngayon lang mga nakapuan patrawan lang ang resignation letter. Katarotong speaker Aktailap katlamote. Pwede essential mesular men and credential committee. Speaker, kumgubra, kay apalila mga motion mesusupay ma. Motion in close debate. Sutlo uya ba bang tola po mo kumgubra. Paryaman. Kalangan Vice Speaker, tayo mamasa ni iram bitata mga nakapo. Hari patrawan may tungol patro appropriate. Tayo mamasa ni resignation in mga nakapo. O essential may miya concern parata. Bebitata resignation letter. Hari imi patrawan. Thailand tola po ang supplementary rule may require mautan senator electment pan patrawan long etungol resignation sang wasame uya tatok yeu mo na tayo pan tola o suski imi patrawan. Speaker, motion ng kumalma labi na so. Tayo kumalma.
tayo sa paler o tayo katkat nan masa na standing the special committee report number 010 laban niya sa silu. Close. Pagpaktaro kareman tayo rutuguti masa na special committee report, the credential committee report number 010 laban niya sa silu. Koros mautung kamagito masa niya Pwuhng masa ni so motion paitar o tayo rutuguti masa na standing committee report 010 laban niya sa silu. Speaker. Kami Senator Mofik. Kalangan, Mr. Speaker. Pwede kita kami sa salasang majority members ang naususin Special Committee Report number 10 laban niya sa silu. Imen pakin motion katailan luketa to Senator elected mon pwede sign out ng resignation o ipatuan kaula sa pantasang ranmot. Kalangan. Speaker, Speaker, point of information, Speaker. Vice Speaker. Komkuburama, mo motion in close debate. Kaya katlama ususki alalta reporto kamanaman. Procedure and kaulak telban of kosanumuri o signature bang uyaw mo na pang kaula. Metal katlama ususki main motion on the kamanaman land report. Close debate magdali ususki here. Kami Senator Mofik yaduan kawait mamiya. Amo, kalangan Speaker, may iban moment ay tawla o kamanala reporto ay tumal motion no stand. Kalangan. Diyan sa lamaw na motion yung mamiya tayo ng ritong timasa na pen report o tayo sa bulman kitar. Kamugot mamiya tayo ng ritong timasa na pen report. Dahil pan anana and motion, iban entertain motion. Speaker, dahil katla kamanala report. Pagkaryaman. Karyaman. Pagpagtar o karyaman, dahil katla o ususkila report number 010 laban niya sa silu. Koros mo itong kamaguto, masa niya Pwuhng masa ni so motion paitar o dahil ban kadiyang nanusus. Speaker. Speaker, teka kumal man. Dahil kamal. Sa bulmatayal uya kubur o tama sansal nan uya ben apali standing the special committee report, the credential committee report number 010 laban niya sa silu katuwat ritungtier o sa bulman kita report number 010 laban niya sa silu. Kalangan tayo katlamo tayo. Point of privilege, Speaker. Kami, Vice Speaker. Kalangan Speaker, ay tungal point of privilege. Kamu kupura, sakaran wow sapal.
Pan Kubromi, Honorable Senators Chorus, Melel Floor, o Kadkadaur Pohnpei. Speaker, kalangan ng Kubromi Ranwit, apal pantatok mamia. Esodamangay, apal itatakot. Apal ituan, ibatuan kami lalama, sarwalin sab, sarwalin kubur, siyang koros kinkak makanaiti o sanama. Tama po itari, mapaita Mr. Speaker. Iman sakawaw pagiban Kubromi. Pwede sandiyan kaula. O serwo me taran kakapal. Magdahil surakak kamalti ansayo. Paalaban Senator-elect ang kakao na batak dahil pron sa paalban na kalok riyaw. Pwede ala kaula ang office makamu pangkat kita. Nintuan masansal. Pwede kak sandiyang eratong alpako. O dahil taulasang. Irawat sapul matrail magmagdin tatak ibatuan kami leleme esanti rawat o tama maturity rule ay mapan tatak iuyag pagpak yuban Kubromi puen ka kaula ranwat o malwat karanyang unsak po kiyaw sir pilanane na paltosang win kiti I sakawa Kubromi o sakawa Kubron Honorable Senators Chorus kalangan megot mesodo mangay ranwat Kubran wen nat sandir nintuan tama sansal agdahil katlamawa o kulpa na tatok pasang todo so by legislature mainin ng kasampal magdahil nanapil kitki ay tungal pakpak mat Mr. Speaker makonong kakuya kamakit ama naman nako ay man sakare kamoy sakar mesik pilpan Kubromi ni uyapan tatongkan magdahil sapulman ki kadahil kubur euta ita apangan surut toko tama santi ay masanti ay tunggal sa karmasik man Speaker o Honorable Senators Chorus kalangan ng kubur karuso. Speaker, on the privilege. Speaker, Kamal ma minitew. Speaker. Tayo bang Kamal minitew. Mr. Speaker, tatok kasang volume magdahil kayong sakalar. Tayo labulab mas. Ibaron pa kita on the privilege po yung miye all kasang balgay may young child patsen yung uraran wat o iman baron pa yung magdahil pilpo na si Israel. Kayo iman baruan pagita kat tamamodwa dan kakpo na siya paruton lapensap iman nool kasyang bol at may matrinim kaya ulabo-labon ibil paruan miya peninay enol magdala boli ranwat nan kalero ranwat Sudah baruan mararail telang-lang ibilman baruan bagi trail ngak pilpon sa igin rail ulapolo lapala. Kemsagla Mr. Speaker bagi tuan gianso. Samarai kalanter mimiyan sa kanan. Ibilman baruan
bagi trail nagak kanagela au devan kalender ranwat bagi chanceler kuburan speaker nagak kadar formal communication o masakan makonayang but samaraita muda trabidar ranwat nagak imsagla amen kapeng hong kubur korosien dog laut magdai sabun man granwat imi barawan pagigi trail nagak labolap whether mimi ajak siligaw mapolipol rana man members kan we aramas ligaw polipol o pada silimo na aramas agay ba istogen bomao agay ba istogen karmao aymat kalangan kubur koros Now, Senator Perez, he had a point of privilege there. Point of privilege. Come with Senator Carl. Kapangki kawit kan memia, bagi kawit you memia yang sang Vice Speaker, kailan gak dispose. Sabol mepeg-peg, kamal din laban so, mana kabuan kak padawan kupurari. Mau kasan di Speaker memia Ankak Apple ni kuya benda tak, I mean ni wow karak-karak ke Vice and kak withdraw, tungal kawin do, kailan tiap kamal, o yan naman sa atin lugar itu mah walo lau, main ikapalawar kami, wow magdagin sa ulman kebena, ang ewo delegation, andil kak miya ukon. Honorable Senator Loyola, ang iyang colleague, ni Kauna Bataan, Evan Santi, o pati ang Senator Loyola na mumuta sa palwa. Kailangan may Speaker. Kailangan Senator Carl, Miyadre, Senator Speaker, kami Vice Speaker. kailangan Speaker, mo insoto, ay tungal, wow sa pahal, mo insoto yung sang kasampal sang sonen totok. Aro pwede kupura mo yung may sansal, may kami kubur ke aman sound kopungan kak kita kaulau ikapengke tama kasampal olo en kau napata sakit luka masakan pemepaniang puwo panatungal kaula en kakuyawi ikapengke kaya itu mo inanane papat kiro ma bankak kamu kubur anan so matangyo ma ter pantasang early next week dalam kak session no paliala ulo ay tungal kapeng local lang so ang ni kawit wamia iman paki dalam kak kubura pagi kaula Speaker mapan mia kat kita nan rule ari kawit na Speaker sa poliman kiyo ak dahil to so panang kubur kila ang paki Speaker makak ak dahil katlan ang session niya luka panolo yaw po ang kak Patutur tekato alera tungal kaula. Ranwat weekend. Ngai tungal pakpak met pagkona ban ma. Kailangan Vice Speaker kamelala may sakarata may sansala sang Vice Speaker kupureo sansala mau. O ime pan wiyawi. Kailangan ng kupureo may Vice Speaker. Luke o kupurkan koros. Trial katla mo trial. Privilege motion, Speaker. Kami Senator Loyola. Cakap, dengan paronan komal. Cakap komal mah. Trial Kalangan Speaker itu tunggal gasa pa itu tunggal sekarang. Speaker bagi komal Essential mah ubaratal santiar. O iban yang utung tama ko santi. Nintuan ikis kapantalan Iban kaulan niya. Iban pagi option Speaker ang bilikak mulita niya ko ang yang dan punga polo o uya pekan wan kak sanama gobor ko kuburan Speaker mason Speaker kubur ke mekot me ban formal o mon sarama ay bil kubur ko me way ban bilanana mekot me bil ban formal o sanama ansyo wan kak mo yang ya boyan kap nan punga legislature o olo o way Banian so met dog la pot pan yaw yai ko bor ko mo le ban duke to irai ko mo ya ka ni mo net o irai ko mo ya utupe nan ta tok me
kato yang erlalo pensek pemutai kato iban wow pergi yang moi ko yan kato nan Pwuhng Legislature o all nan samet patuan Kalangan kubramui Senator Loyola, wegi sakarata mesansaler, miete point of privilege teire makonang sansal. Dahil Speaker point of Speaker special committee report o iban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, kumkupura iman ilma florong Senator Hardui. kalangan ng promi floor leader kalangan muna ban state a point of privilege Mr. Speaker imin pa dyan sa pulungon sa karatang kay Bonnie Wow na siyang nilang wang kun komi melal vice floor members o karos na pa dyan ka imin pa dyan Senator Perez o daga maluat melal ulianti delegation in Sokes o kasamo ulan way riyaman melal ulan Sokes may kanakinan mabiluya uliaban Pohnpei nan kajin kan tentilui o so lukin kapin kap mabiluya so mas and Sokes ko usap kapin kap jail kajkiyang pileu labolop Kalangan kubramui Senator Artui yung kamagatin po na siya ulit kami yung Mr. Louie, kalangan ng kupura mo, rakat na sa pulmatay, uya kupur, and ranwot, kalangan ng holo ko. Miyate, point of privilege. Tigan Speaker, kom kupura ma, ikak pil patrong, kom kupura ngongala. Iman pagi memotu dan kak Pwuhng kasamo tigan Yohanis, mabeluya police captain, ampun Pohnpei state kiyo lubolop. Kalangan, isang mo kalangan ng Vice Speaker, pag kamagatin po na siya, tikan Yohanis, kalangan ng kupura mo tikan Yohanis, pag yung pateng, uya kupura ranwot. O karos may yung gat non-calorie, o pateng tatakon ranwot. Kami, Speaker kom kupura, amanol kasambalan win kitri, waliya pa luptikariyaw nan sakunat yan win kitri, ye waliya pa Elias, Princess Elias, piliyang patrong uya laman ranwot. Man pagita ng katpiyang ulo-ulo. Kalangan Vice Speaker o Mr. Elias, kalangan ng kupura mo yung kakpateng Legislature ranwot. Miyate, point of privilege. Kamuy, Senator Joseph. Kalangan Speaker mo ay tungol miyan pa dyan ko iyansu sa karataan. Kay po niyo wow kan marit siya. Iman pa dyan uya ay tungol point of privilege pagpagin mo may kakpachota siyang pan para may kamiya ay tungol commitment you lagay sa kriyaw ay kakilala mo. Makak. Kalangan Senator Joseph kata tepat rota maaba sa Wulman ko quorum. Dahil mimita pan standing committee report, the special committee report ay pan po na sa floor leader Abram. Kalangan Speaker, kasabali jungal siguro nuwaw. Maing Mr. Speaker man nuwaw karakarak tagitak challenge kak kumbagisag na nung yagubur. Sa bahal pa ni subject to call. Pagkar yaman. Speaker. Muna iban po na siya kamaguta iban, kumkupurin po na siya mga Speaker. Kami pa Speaker. Man uya motion yung kaparabat Speaker, pwede subject to call, ay man uya motion yung kaparabat and work it subject to call sa palbanan niya at kalakaisak. Koryaman. Kalangan saan sa lamaw kamaguto, kailan raan maleti o subject to call. Koros mautung kamaguto, masa niya. Speaker, miyaman man yung Point of information, my Speaker. Na Wow. kami, Senator Carl. A subject to call, abo panong niya. Kalangan Speaker, pwede kupurma mo. Dahil kumalma amin siyo. Amendment niyo patulong pa Speaker. Bye.
Roy pan entertain motion memia. Thailand ran moleti o subject to call. Koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani so division. Motion pwede sa sansal speaker pan entertain division puan kakan fair ong koros. Koros mo utung Thailand katpasang o sapal pene subject to call ngayay pil niyet ma speaker kamel layer me konengan niyet taiban sapal pene niyet kawata nin lemaray palimaon Kamaldisan ang wilamalam pron sa palpanan ang malwat kilakay sa kaniyat o palira kan koros me kasantiranut. Pagpaktaro karayaman Thailand ran moleti sa palpanan niyet koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani so motion paitar o taiban ran moleti sa palpanan niyet kilakay siya kalangan ng senator ko Parusian kalangan ng katkat Parusian mayang Pwuhng uya kupurun ranut.